Yes, mga kasama, maayong adlaw pag-usab ka natong tanan. Di nita mga kasama karon sa usa ka panibalay. Ato mga kasama kumpirmahon kung kini suki ba natong ating paminaw. Ug usa pa, mga kasama sa atong huli ka promo sa ACS detergent powder anti-bag. Kung kini po mga kasama balaya at tagbalay, nagagamit ba mga kasama sa atong produkto? Ayon nanay! Maayong adlaw, nay! Maayong adlaw! Dabi, kasi pangalan na to. Luisa Yuson, Nanay, pila edad ni Nanay Luisa? 76. Nanay Luisa, pag-agi na mo na ay nagtingog na radyo, unsang istasyon na? Dixdaisy. Grabe! Oh, doon sa akong higdanan. Adi, basta. Tigamit magka sa atong produkto nga Pride Detergent Powder Anti-Bac. Mali! Kung ginagamit paglaba, Amaw di ay! Pagturang humot kay gibuhat bagasin ni nanay. Ha? Oh, ang Pride Detergent Powder Anti-Bac baga kasama. Nanay, tungod ana, kay saktan man gyud kang naminaw kag DXDC. Unya, tigamit pag yung ka sa ato ang produkto sa ACS. Dirito magpinta karon sa grasya nga mong gidara. Yay! Unahon na to ang ato ang grocery pack nanay. Isabag na kumpito nanay ha. Atong isunod dayon ang usa ka sakong bugas. Og nanay, dili pa na mao ibhatagan ka namo og ang imong face mask nga nay tatak DXDC og Pride Detergent. Mudawat pod ka nanay sa ato ang cash prize nanay gisod sa sobre. Okay nanay, kay tigamit ka sa ato nga Pride Detergent powder anti-bac. Nanay, ni ay usa ka sako, ha? Nga Pride Calamansi. mahurot ang ako na bulon. Dili pa na mo ibutang nanay kay para gyud nga magsuroy-suroy ka diri sa imong mga silingan, magsuot ka sa atong t-shirt nga dunay tatak ACS kay sa ato aga Pride Detergent Powder. Wow! Sulti nanay ba unsay masulti nimo sa imong nadawat nga grasya karong nga buntaga? Daghang kayong salamat sa Dixdaisy nga nyatan tong grasya rong puntaga. Paminaw sa mong radyo nga Dixdaisy. Oh, Kay tanaw ko karon pusing-pusing na ko dire. kauban si Nanay Luisa, ako ni Radyo Man Dudong Rin Labas Boga sa atong huli ka promo sa ECS baga kasama Radyo Man Dudong Rin Labas Bog tatag Areben. Sa radyo mo, Oremen!